Marinko! Marinko! Jel možeš snimiti? Ovaj će da brani. Ovaj Frljoke. Ovaj Frljoke. Znači 2-0, jel? Ano, piše. A piše tamo. A za koga ne piše? Ne vidim. Meni se onda ovdje Što je ovo? Što je bilo? Ponavljam. Ostani u istoj strani. Ako odbrani sada gotovo. Ne, ako odbrani sad gotovo.